Uyu munsi naguteguriye amwe mu mateka y'ikipe mukunda hano mu Rwanda muri benshi. Ni ikipe y'abafana, ni ikipe y'abanyarwanda. Ndabizi bamwe muri mwe mwayimenye ariko muracyafite amatsiko yo kumenya iby'iyi kipe mukunda. Yewe ntabwo mvuga za Manchester United, ntabwo mvuga za Real Madrid, ntabwo mvuga APR, ahubwo ni Gikundiro, ni Rayon Sport FC. Ugiye gusobanukirwa rero amateka y'ikipe yawe ukunda ariyo Rayon Sport. Iyi ni Yoshida Movie Rwanda, uhawe ikaze. Ugitekereza iby'ikipe yawe wisuterera akajisho, ese ikipe yanjye yashinzwe ryari? Ikipe yanjye nkunda ubu ifite shampiyona zingahe? Ikipe yanjye urugendo rwo kugera ku gasongero k'ubwamamare ni ibihe bitendo yakoze muri shampiyona y'u Rwanda igatuma imenyekana hirya no hino